turabasuhuje abandi turabahaye mwiriwe bivanye no muhereye kuri mu kumvisa mu bihugu bitandukanye by'isi cyane cyane byo mu karere k'ibiyaga binini babaye karibu mwese mu nyumviriza muri mu gihugu cy'u Rwanda mu nyumviriza muri mu ntara y'uburengerazuba bw'igihugu cy'u Rwanda mu majyepfo mu majyaruguru uburengerazuba iburasirazuba ndetse namwe mu nyumviriza muri mu mujyi wa Kigali cyangwa se gisagara ca Kigali ndabaye mwiriwe mwese mu nyumviriza muri Tanzania ndabaye mwiriwe mwese mu nyumviriza muri Dar es Salaam ndabaye mwiriwe mwese mu nyumviriza muri Congo Brazzaville mwese ndabaye mwiriwe mwese mu nyumviriza muri hariya Congo Kinshasa Goma Bukavu Uvira Lubumbashi Kivu y'amajyepfo na Kivu y'amajyaruguru ndabaye mwiriwe kandi ndabaye karibu kwa makuru twabateguriye mwese muri Kenya Nairobi ndabaye mwiriwe kandi ndabaye ikaze mu makuru nabateguriye Uganda mwese muri Kampala ndabaye mwiriwe kandi ndabaye ikaze mwese rero muri kutwumviriza muri mu bihugu bitandukanye haba muri mu kazi kanyu yewe mwese mwamwe mu butembere mwese mwiryamiye mwese muri ko muraruhuka ngaho mu mirimo itandukanye ndetse no mu bice bitandukanye by'igihugu ndetse n'ahandi bamwibereye ndabaye karibu kandi mwaye makuru n'abateguriye nikaze kandi ni ingenzi cyane kuyumviriza kuko ni amakuru yajyanye n'umumaro kandi ameze neza cyane mwese rero muranyumviriza muri mu bihugu bitandukanye bya Afurika ahangaha ndagira ngo mbabwire yuko aya makuru tubazaniye hari amakuru ashushe kandi wicikanwa kandi wigenda utayumvirije kuko aya ni amakuru y'ingenzi cyane gatanu kuri gatanu uko nabyo bamenyesha ga mu gihugu cy'u Burundi twatwagaje ko amakuru agiye ajyanye n'agateka ka muntu amakuru agiye hagezwe ko amakuru agiye haravugwa nga mu bisata bitandukanye amakuru agiye haravugwa nga mu bihugu mpuzamakungu no mu bihugu by'ibibanyi mwese mutwumviriza mu bihugu by'ibibanyi by'umweru ko mu gihugu cy'u Rwanda ni mu munsi tuziye kandi nimwe tuje kuvuga ko ibintu bimaze imisi birahwihwiswa nga mu gihugu cy'iwanyu ni ibintu byo tuje kuvuguruza nkatwe imbonesha kure irebera agateka ka muntu kandi tukanga ibinyoma tukanka amafuti tukanka n'ibindi bisa navyo ibi rero nivyo byatuzanye kwa aya makuru twabateguriye ariko mureke mbabwiye yuko mwese muri kutwumviriza ndareka ndabutse yuko ari byiza ko yahejeje gucyonda sabone kugira ngo aya makuru agera kugera ko gatanu kuri gatanu byorosha atangorana reka mbone n'akaje kwibutsa yuko ari amakuru twagiye n'uruganda rwa Burundi updates ukagezwa ko namenyesha amakuru y'abahinga bakuru bakorera mu gihugu cy'u Burundi bakakugeza ko mu ngene utaro nk'amwe reka mbonere n'uburyo bwo kubabwira mwese mu nyumviriza muri mu bigabane itandukanye yaba imigabane y'isi by'umwihariko byo mu gabane y'Uburaya Afrika ndetse namwe mu twumviriza muri Australia Asia Oceania ndetse n'abantu bari muri Amerika mwese turabasuhuza cyane kandi turabaha ikaze n'aya makuru twabateguriye mureke tubabwire yuko rero n'aya makuru twabateguriye tugarutse ku ngingo rwose zitandukanye kandi zivuga ukuri ingingo ziri kuvuga ku bintu bitandukanye binga mu gihugu cy'u Burundi mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'ahandi hatandukanye ngaha turabwira yuko binga mu gihugu cy'u Rwanda tugize kubabwira ibijyanye ni ibyo uri kuvuga cyane bikomeje gutera abanyagihugu ubwoba ariko turaje kubahumuriza turaje kubabwira yuko impore kandi mukomere ibingibi biriko birahwihwiswa atabwo ari byo ni ibihuha cyane ivyo turaze kugaruka ko mu ngingo nkuru twabateguriye kandi tunabimanuka tubihingura tunabisesengura mwidonido y'aya makuru mureke mbabwire yuko rero mwese muri kutwumviza muri mu gihugu cy'u Burundi mwese sinibagiye muri mu ntara zitandukanye cy'ibitoki Ngozi Kirundo Karuzi Ruyigi Makamba Bururi Mwaro Gitega Rumonge Bujumbura n'izindi ntara zitandukanye ziri mu gihugu cy'u Burundi ibyo byose rero tuba twabateguriye kandi tubibakorera kugira ngo mwese mujye murakomeza kumviriza aya makuru gatanu kuri gatanu bakomeje kwabwira ko mwese mwatwumvirije muri bihugu bitandukanye kandi mwese mwatanguye kutwumviriza ico musabwa ni kimwe gusa no gushanda sabana cyangwa ukanda subscribe kugira ngo aya makuru agera kugera ko mu buryo bworoshye kandi atangorane rero ni wambonesha kure cyangwa se wamuhora Burundi updates wundi urabamenyereza kugira bageza ko amakuru ajyanye n'agateka ka muntu ubunyonyezi n'isesagura ry'amatungo ya leta ariko biribonekeza nga mu gihugu cy'u Burundi no mu bindi bisata bitandukanye bya leta harimo ivya politiki ivy'ibitora ivy'uburimyi ndetse n'ivy'uburezi ivy'ubuvuzi byose turaza tubigaruka ko n'ibindi bitandukanye haba mu nkino no mu myidagaduro muri rusange turabwira yuko rero nga mu gihugu cy'u Burundi ibyo twabazaniye rwose birashushe ata munyarwanda wemereye gusimbuka aya makuru atayumvirije na n'umurundi wemereye gusimbuka aya makuru atayumvirije kugira ngo mumenye aho igihugu kigeze muri rusange turabwira yuko rero nga aya makuru twabateguriye turibuze kubageza ko ingingo nkuru turibuze kubabwira ko mureke rero mbabwire ingingo nkuru twabateguriye kwa aya makuru yacu turibuze kugaruka mu gihe cy'idonido mu kanya turabwira yuko Paul Kagame he never die cyangwa se turabwira yuko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame atigeze apfa nkuko byatanguye bihwihwiswa ku mbuga nkoranyambaga ku ma Facebook ndetse n'ahandi hatandukanye ibingibi rero bikaba byakomeje guhwihwiswa bikaba byakomeje gutera abanyagihugu b'u Rwanda ubwoba ariko turabwira yuko mugomba guhumura kandi mugomba kugira umutima mwiza kandi ukomeye ushikamye turabwira yuko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame atigeze apfa ahubwo ni muzima aho ikigo umuvugizi wa leta ndetse n'abandi bareberera hafi umukuru w'igihugu yagaragaje amafoto
amafoto umukuru w'igihugu ari kumwe n'abanyeshuri bo muri kaminuza. Ibi ngibi rero bikaba byavuguruje ivyo bimaze guhwihwiswa n'abakunda n'abavuga rumwe n'abatavuga rumwe n'igihugu ndetse n'abavuga nabi igihugu cy'u Rwanda aribo bakunze kwitwa ibigarasha. Ibi ngibi rero mu gihugu cy'u Rwanda bikaba byamaganiwe kure na guverinoma ndetse n'abandi batandukanye bajejwe ibyo kureberera hafi iby'umutekano w'abenegihugu ndetse n'abajejwe iperereza n'ubugenzacyaha RIB baba bakomeje kwamaganira kure ibi bitekerezo, dore ko aba ari ingengabitekerezo no kugumura rubanda muri rusange. Ibi ngibi rero byagarutswe ko n'abamenyeshamakuru n'ibindi bitandukanye n'abatangazamakuru bakorera mu gihugu cy'u Rwanda, ibimenyeshamakuru biri mu migabane, ibimenyeshamakuru biri mu bisata bitandukanye, yaba mu Burundi, yaba muri Kongo, yaba muri Afurika ndetse no mu Buraya n'indi migabane itandukanye. Ibi byagarutswe ko no kwamagana kure cyane izi ngengabitekerezo ndetse n'izi mvugo zitavuga neza igihugu muri rusange, zikura ndetse zikagomora abaturage muri rusange. Ibi ngibi rero tukaba tuje kuri uyu muhora wa Burundi Updates kugira ngo tubahereze amakuru, ese ibi bintu byaturutse he, ibi binyoma byaturutse rero turagira ngo tubabwire inkomoko ndetse n'abashaka gukomeza bazana izi nkuru n'icyo bagamije muri rusange. Abanyagihugu rero bapasoni rwaruka, banyarwandakazi, mukomeze mutege amatwi kandi mukomeze kutwumviriza, kuko icyo musabwa ni ugukanda sabone cyangwa gukora subscribe kugira ngo aya makuru agera kugera ko ugakanda kukazogera tukiyashyira ko ahita kugera ko. Turabwira yuko rero mu ngingo ya kabiri babwira ko mu gihugu cy'u Burundi abanyagihugu muri rusange babwiriza leta kutabashikiriza ubuvuzi ndetse na serivisi z'uburezi bwa hafi ndetse bikaba bitanazimbye. Ariko turabwira yuko n'iki gihugu cy'u Burundi rero abaturage bagiriza leta bavuga yuko serivisi z'ubuvuzi, serivisi z'uburezi ndetse n'izindi zitandukanye by'umwihariko izo ngizo ebyiri nizo basaba leta ko yazabashyirira hafi kandi ibiciro bikaba bitazimbye nk'uko bigaruka ko n'abamenyeshamakuru ndetse n'abaturage n'abenegihugu b'iki gihugu cy'u Burundi. Turabwire yuko rero mwese muri kutwumviriza kandi mwese mwakomeje kudutega amatwi, ayo izi ni ingingo nkuru kuri rero turi gutse kugaruka ko mwaya makuru twabateguriye. Twabwiye ko mwese muri kutwumviriza twabahaye ikaze kandi twanabaye mwiriwe bivanye naho muherereye ko mutwumviriza muri bihugu bitandukanye by'isi, cyane cyane byo mu karere k'ibiyaga binini. Ndabahaye ikaze mwe muri ngaha mu gihugu cy'u Burundi, mwese muri Kongo, mwese muri Tanzania, mwese muri Uganda, mwese rero muri aho muri Uganda i Kampala, mwese muri Kenya i Nairobi, mwese muri Kongo y'Amajyepfo, Kongo y'Amajyaruguru, ubwo ni Kivu y'Amajyepfo n'Amajyaruguru. Turasuhuza mwese muri Bukavu, Igoma, Lubumbashi ndetse namwe muri Uvira, turasuhuza cyane kandi tubaye karibu. Mwese muri Dar es Salaam Tanzania tubaye karibu. Mwese muri mu gihugu cy'u Burundi mu ntara zitandukanye harimo Cibitoke, Ngozi, Kayondo, Karuzi, Ruyigi, Makamba, Muramvya, Bururi, Mwaro, Gitega, Rumonge na Bujumbura muri rusange. Turasuhuza cyane eka mbere namwe muri mu gihugu cy'u Rwanda mu ntara y'Uburengerazuba, Amajyepfo, Amajyaruguru, Burasirazuba, Iburengera bwaryo ndetse namwe muri kutwumviriza muri mu gisagara cya Kigali cyangwa se mu murwa mukuru wa Kigali. Mwese turasuhuza cyane rero muri mu turere duhana imbibi n'igihugu cy'u Burundi, by'umwihariko abari mu karere ka Rusizi, ibiyaya bya Rusizi hariya, mwese bamuherereye mu biyaya bya Rusizi tubaye karibu kandi tubaye ikaze muri amakuru twabateguriye. Mukomeza kudukurikirana kandi mukomeza kudutega amatwi. Ibi nivyo byiza kandi navyo dukunda. Mwese muri Nyamasheke mukariya ku mupaka, mwese muri ngaha mu gihugu, mwese muri ngaha mu gihugu cy'u Burundi mukamuhana imbibi n'akarere ka Bugesera, tubaye ikaze cyane hara ku mipaka. Abanyarwanda muri rusangi, abanyarwanda n'ababanyi bacu kandi n'abagenzi b'iwacu, tubahaye ikaze rero kugira ngo aya makuru ajye arushaho kugera ku bantu batandukanye. Ivyo tubabwira rero kandi tukabibabwiza nk'ukuri, tubabwira yuko aya ari amakuru mutorezwe n'uruganda rwa Burundi Updates kandi akaba yari amakuru atarigeze agenerwa umurundi canke se Nyarwanda, ahubwo aya ni amakuru yagenewe abanyagihugu bose muri rusange, haba mu migabane itandukanye yo mu Buraya, Australia, Asia, Oceania, Europe ndetse no mu bihugu vya Afrika. Mwese turasuhuza kandi tubaye ikaze, tugira ngo aya makuru mwese ajye abagera ko kandi nayanyu ndetse natwe tukaba abanyu kugira ngo aya makuru ajye abagera ko 5 kuri 5. Turabwira yuko ngaha mu gihugu cy'u Burundi habakomejwe kugaruka ko n'ibintu bitandukanye byinshi biriko biravugwa ngaha mu bisata bitandukanye. Turabwira yuko mwese muri kutwumviriza namwe muje kano kanya, turabibutsa yuko ari byiza guheza gufyonda sabone cyangwa se gukanda subscribe, comment cyangwa se comment, shares cyangwa se gusangiza muri rusange aya makuru kugira ngo agere ku muryango mugari w'abanyagihugu ndetse n'abaturanyi mu bihugu by'ibanyi ndetse no mu migabane itandukanye. Turabwira yuko ngaha amakuru twabateguriye, reka mbone n'akaje ko kwibutsa yuko ari amakuru mutorezwa n'uruganda rwa Burundi bakagezwa ko n'abamenyeshamakuru b'abahinga bakuru bakorera ngaha mu gihugu cy'u Burundi, bakakweza ko mu ngene butanu nk'ahandi. Ingingo nkuru tugiye gusesengura mu idonido tugiye kubabwira yuko
amakuru y'ibihuha kandi atari meza cyane ariko arakwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga avuga yuko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Excellence Paul Kagame ngo yapfuye. Ibi ngibi birahinyuzwa cyane kandi akaba atari byo. Ibi ngibi rero bikaba tugarutse ko kugira ngo twihanganishe, tuba tugarutse kugira ngo tubwire abanyagihugu b'u Rwanda ko ibi byose ari ibihuha, bagomba kuba kure y'ibihuha nk'ibi ngibi, ahubwo bagaca baramagana abantu nk'aba batangaza bakanavuga amakuru y'ibihuha muri rusange. Ndabwira yuko ngaha mu gihugu cy'u Burundi rero abanyagihugu babwiriza leta ko bagomba gushyirira abaturage serivisi z'ubuvuzi ndetse n'iz'uburezi muri rusange, bakazibashyirira hafi kandi bakazibageza ko mu buryo butazimbye. Ibi turabigarukaho rero ko abo banyagihugu bariko baragiriza leta ko ibyayo byose biba bizimbye ha muri serivisi z'uburezi n'iz'ubuvuzi muri rusange. Turabigaruka ko muri aya makuru twabateguriye, mureke tunyaruke gatoya ahubwo tubabwire ngo ikaze kandi muraho neza, murakoze cyane kuza gutega amatwi uyu muhora bundi updates. Ndabwira yuko rero n'aya makuru twabateguriye tujye kubabwira kuri iyi ngingo by'umwihariko ku banyagihugu b'u Rwanda. Turabwira yuko ibi byose biriko biraba ni ibihuha kandi ntibikabatere ubwoba, ahubwo bijye biraba inkomezi, dore ko hari ibihuha bimaze igihe bivuga yuko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda amaze igihe kinini arwaye kandi ngo byo gupfa, ariko nyamara ntabwo ari byo, ahubwo leta y'u Rwanda irabwira ndetse inakangurira abanyarwanda muri rusange ko bagomba kuba kure y'inyuma ndetse n'abashaka kubagumura n'abashaka kubabwira ibitari byo. Umukuru w'igihugu Paul Kagame ntabwo yapfuye, n'ivyo ni muzima. Ibi ngibi rero byagarutswe ko bimenyesha amakuru bitandukanye, ubwo aya makuru yaje aturutse ku mbuga zitandukanye. Tugiye kubabwira inkomoko y'aya makuru kandi tukabwira n'icyo yari agamije. Ibi ngibi rero nivyo leta y'u Rwanda ikomeje kwamagana ishishije ku mbuga zayo nkoranyambaga, ivuga yuko abantu bameze nk'aba bitwa ibigarasha. Rero abanyagihugu bapfasoni banamwe gwaruka mugomba kujya mwirinda amakuru avuye mu bigarasha. Ibigarasha namwe mutari kuvyumva neza ni abantu batavuga neza u Rwanda, barubeshera babandi baba bakomeje kutarushakira amahoro no kutabwifuriza ivyiza. Babwira rero ko ayo makuru avuga ko Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yapfuye ni ibihuha gusa kandi akaba nta na kimwe kizima, ahubwo ibi ngibi rero bikaba bigamije kugumura leta ndetse kugumura rubanda no kumvisha abenegihugu ko ataho bahagaze. Ariko ivyatangajwe ni ibi ngibi ibihuha rero, uko twabwiye ko turi buze kubabwira icyatumye n'inkomoko y'ibi bihuha byatangijwe n'ipaji ya Facebook yitwa RIP. Iyi mbuga cyangwa se iyi paji yasakaye cyane ku itariki ya 18 Gicurasi 2025, ariko nyuma byemejwe ko ari ibinyoma byabaye nk'ibihuha by'ubusazi bw'abantu bamwe bashaka gucengera imitima y'abantu benshi. Guverinoma y'u Rwanda yahakanye ayo makuru, aho umuvugizi wa Perezida Paul Kagame Yolande Makolo yavuze yuko ari ibinyoma bidafise ishingiro. Nanone ibiro vya Perezida byashize hanze ifoto cyangwa se isanamu ya Perezida Paul Kagame ari kumwe n'abanyeshuri bo muri iyi kaminuza ya Walton. Bangaba bakaba ko bigaragaza ko ari muzima. Ibi ngibi bikaba bigaragaza ko uyu mukuru w'igihugu cy'u Rwanda ari muzima, akora ibikorwa vye bisanzwe. Muri make ya Perezida Paul Kagame ni muzima, nta mpamvu yo gutekereza ko yoba yapfuye. Ibi ni ibihuha gusa. Naho muri ibi bihugu ndetse no muri izi mbuga nkoranyambaga, muri izi paji mujye murahirinda cyane, dore ko hazavaho habagumura ndetse hakanabwira ko iyi si yacu yarimbutse kandi ari ibihuha gusa. Leta y'u Rwanda ibiteganya ibihano bikomeye cyane ku bantu bakwirakwiza ibihuha nk'ibi mu mitima bagashaka gucengera imitima y'abanyarwanda muri rusange kandi ari ibinyoma. Leta y'u Rwanda ireberera hafi umunyagihugu kandi ireberera hafi uburenganzira bwa muntu, ariko nta numwe ujejwe, nta numwe wemerewe kuba yahatangaza amakuru y'ibihuha. Aya ngaya atuma abenegihugu barara bahangayitse, ibaziye kumva inkuru nk'iyo ngo babuze umuvyeyi ubakunda kandi umuvyeyi ubifuriza ibyiza ngaha mu gihugu. Naho mu magambo makeya, ibihuha ni intwaro zikoreshwa mu guhungabanya ituze ry'igihugu. Niyo mpamvu rero buri munyarwanda akwiye kugira uruhare mu gukumira no kurwanya ukwirakwizwa y'amakuru y'ibinyoma aba akuriye nga mu gihugu biciye mu kuri. Ndetse ibi ngibi rero hakaba hasabwa ko abanyarwanda bose bemerewe gutangaza amakuru meza cyane avuga igihugu uko kiri kandi barikareka kukisebya, dore ko nta na hamwe gimwaye. Murabizi neza igihugu cy'u Rwanda ni bimwe mu bihugu vya Afurika biri imbere cyane kandi biriko biragaragaza uruhare rukomeye cyane mu iterambere rya Afurika. Akaba ari rero ata numwe wagahawe ukuri ndetse akaba nta numwe wagahawe umutekano mu gihe ariko arashaka guhungabanya umutekano w'iki gihugu muri rusange. Rero abanyagihugu bapfasoni namwe gwaruka muri mu gihugu cy'u Rwanda, turagira ngo tubabwire yuko ibi byose ari ibihuha gusa. Mubwire umutima ukomeye, muryame musinzire. Umuyobozi n'umuvyeyi akaba umuvyeyi wanyu ni muzima kandi atacu yabaye.
Mbega turabwiye yuko rero ngaha mu gihugu cy'u Burundi nk'aya makuru twateguriye turabwira yuko mu gihugu cy'u Burundi abanyagihugu b'u Burundi bariko baragiriza guverinoma kubahereza serivisi z'ubuzima n'iz'ubuvuzi zizimvye kandi zikaba zitanabegereye hahandi usanga hari ibyago bikomeye cyane ko bamwe bakeneye serivisi z'ubuvuzi zihutirwa na bamwe bakeneye serivisi z'uburezi abana bakomeza kuba benshi cyane mu gihugu batize kandi serivisi z'ubuvuzi nazo zikaba zidindira hakaba bagomba kuboneka impfu nyinshi zitunguranye zo mu z'abanyagihugu muri rusange babwira yuko rero ibingibi byatanguye ku igenekerezo rya 16 byatanguye ku igenekerezo rya 16 bwagaragaye inkuru zikabije cyane aho havuzwe yuko uyu muri iki gihugu habonetse umuvyeyi uvyara umwana yapfuye ibingibi rero bikaba byaratumye uyu muvyeyi abifatira ku gahanga leta y'u Burundi anayisaba ko bakora ishoka vyose bakaba babashikiriza ubuvuzi mu buryo bwihuse kandi mu ngene bataronka ahandi kandi bikaba babagerezaho izi serivisi mu buryo bwatuma buri wese aho agiye hose yayibona ubuvuzi uyu muvyeyi ubwo yari yugirijwe cyangwa se ubwo yari akomerejwe n'inda agashaka kuvyara yabuze umugeza kwa muganga vuba ubwo abamujyanye kwa muganga bagenze ibirometero bisaga 2 kugira ngo bagere aho bari bubone ivuriro ndetse nabo bahabwe ubuvuzi muri rusange muri iki gihugu haraboneka amafarumasi menshi cyane ariko ayo mafarumasi abazimbye dore ko umuvyeyi agiye kubyarayo nabizi neza abari farumasi nkeya zigaragaza cyangwa se zifata abavyeyi bashaka kubyara bari bakeya cyane ibi rero bigaruka ko nimenyesha makuru bitandukanye nga mu gihugu cy'u Burundi bivuga yuko Repubulika y'u Burundi igomba kugira ico irabikora ko cyane ko bitari ibyo abanyagihugu bazisanga bose bari mu kangaratete kandi bari mu kaga gakomeye cyane dore ko muri iyi leta ibi byose babikomeje kugaragara ko naho ngo umubare w'abanyeshuri batajya ku ishuri nawe ukaba ukomeje kwiyongera muri rusange ibi rero ni ibintu bikomeye cyane kandi ni ibintu biri buze kubigaruka ko n'imenyesha makuru bitandukanye bivuga yuko ibintu guverinoma igomba kugira icyo bikoraho kandi mu buryo bwihuse atangora mureke amakuru yacu nta tuyasubikiye kandi naha tuyasoreje tubabwira yuko rero mwese muri mwatwumvirije tugira ngo tubasezere tubabwire ngo tuti bye bye mwese mwatwumvirizaga muri bihugu bitandukanye mwese mwatwumvirizaga muri ngaha mu gihugu mwese mwatwumvirizaga muri ngaha mu gihugu cy'u Burundi mwese rero mwatwumvirizaga muri bihugu bitandukanye by'isi cyane byo mu karere k'ibiyaga binini mwese rero turabasezeye kuri mwe mwatwumvirizaga muri Kenya Uganda Congo Tanzania ndetse namwe muri mu gihugu cy'u Rwanda reka ndabibutse yuko ari byiza ko hejeje gushyonda sabone kugira ngo amakuru agere kugera ko mu buryo bworoshye atangorane reka ndakwibutsa rero ko aya makuru tozwa n'uruganda rwa Burundi Updates ukayagezwa ko namenyesha amakuru bakuru bakorera ngaha mu gihugu cy'u Burundi bakabugeza ko mugene utaronka ahandi mwese rero mwari mu Cibitoke Ngozi Kirundo Karuzi Ruyigi Makamba Muramvya Bururi Mwaro Gitega Rumonge na Bujumbura n'izindi ntara zitandukanye turabwiye yuko rero mu ngingo nkuru ko twabateguriye twabwiye ko ni Excellence Paul Kagame he never die ibingibi biravugwa yuko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame atigeze apfa nk'uko amakuru y'ibihuha ariko arasakazwa ku mbuga nkoranyambaga nk'uko musanzwe mubizi rero mu gihugu cy'u Rwanda ibiri byo bihita bigaragara kare ayo makuru rero ni ibihuha twongere tubabwire ngo ayo makuru avuga ko Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yapfuye ni ibihuha gusa ibi byatangijwe ni page ya Facebook yitwa RIP Paul Kagame yasakaje cyane ku wa 18 Gicurasi kubwo ni kwigenekerezo 18 Gicurasi 2025 ariko nyuma byemejwe ko ari ibinyoma byabaye nk'ibihuha by'ubusazi bw'abantu bamwe bashaka gucengera imitima y'abantu benshi mu binyoma guverinoma y'u Rwanda aho yavuze yuko inahakana ko ayo makuru atariyo aho umuvugizi wa Perezida Kagame yiswe wa wundi witwa Yolande Makolo yavuze ko ari ibinyoma bidafise ishingiro nanone ibiro vya Perezida kandi byahise bitanga itangazo bivuga yuko ivyo ari ibinyoma bashyira ifoto hanze aho umukuru w'igihugu w'u Rwanda yari kumwe n'abanyeshuri bo muri kaminuza ya Wharton bigaragaza ko umukuru w'igihugu ari muzima kandi akora ibikorwa bye bisanzwe Perezida Kagame ni muzima kandi nta mpamvu yo gutekereza ko yaba yarapfuye ibi ni ibihuha gusa byakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga n'aba bantu bibigarasha turabwira yuko ngaha mu gihugu cy'u Burundi turabwira yuko abanyagihugu bagiriza leta kubahereza serivisi z'ubuzima zizinvye ndetse n'iz'uburezi muri rusange ibi bikaba bikomeje rero guteza impfu nyinshi kuri serivisi z'ubuzima bikaba bikomeje guteza umubare nyamwinshi w'abanyeshuri cyangwa se w'abana b'abanyagihugu batize muri rusange rero mureke dusoreza aha twari turi kumwe iyi ni Burundi Updates mukomeze kutwitega amatwi 5 kuri 5 rero tuko pamoja muri abantu bacu